Programa Chekanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka pesqayo mayo killamanta. Kitu t'ankapi hatunpi chunka tawayo huch'uyninpi qhawarikusunchik kay hinamanta nisawanchik kaypaqa. Amañataq kasunaykupaq Judiospaq llulla cuentosninkuta nitaq runaspaq kamachishqankutapis mayqinchus chiqa kaqta qhishachaqkunamanta hatun chayta. Ninkaypiqa nuqanchikqa mana cuentospiqa kay llulla cuentos evangeliopiqa purikunanchikchu tiyan imaraykuchus kaypiqa Judíosqa tukuyma cuentollataña costumbretaña ruwaqanku ama chaytanin nuqanchik uyrananchik tiyan porque chay kushashqa chayqamanta ukladumanta akapuwanchik. Ñanti kaypiqa kay testimoniopiqa nisawanchik Señor Jesucristo qhawakushpaqanin transformawanchik payqa vidanman, pero transformaqtiwanchikqanin mana qhillaschu kananchik tiyan. Sumaqta Dios palabranta nuqanchikqa estudiarikunanchik tiyan, sumaqta ñawirikunanchik tiyan, mayqinchus chiqan, mayqinchus hutin ñan chayta nuqanchikqa sapawuq qhawarikunanchik tiyan, porque kunan tiempoqa llulla purishan, kunan tiempoqa llulla cuentoslla apaykachakushanku. Kay Jeremías p'ankapinin iskay chunka kinsayo hatunpi iskay chunka pusayniyo huch'uyninpiqa qhawarikushallashunchis. Sichu huk profeta musquyninpi tiyan chayta willan imatachus musquyninpi rikuqa pichus nisqankutapis hap'iriq chayta maychus kaqta willarikuna. Triguwan pajawan ama uqlla kachunchu. Entonces kaypiqa shuyuq profeta nisan yuq profeta nin musquypi imata rikhun o imata tuta Dios rikuchin chayta sutinta willanantin. Mana piqtuspa ninqaymanchik ni. Mana llullataqa chayqanwan piqtunanchik tiyan. Manataq triguwan ichuwan piqtunanchu tiyan. Trigu puro willanan tiyan sutinta, sutinñanta yachachinan tiyan. Chay kashan kamachay Tata Dios sapawuq wawasninpaq, sapawuq charayku hermanos nuqanchikqa qhawarikuna, ñawirikuna. Ama nuqanchikqa saqshasqa hina quedakapunachu, sino astawan pastor, hermanos, pichus hamushan willawaqtinchikqa nuqanchik qillqirikuna, chantaqa ñawpa tiempo berianos hina nuqanchikqa paykunaqa astawan ñawirikkanku sutinchus llullatachu willashawan nispa paykunaqa sutintanin Dios palabranta qhawarikkanku nuqanchik kunan tiempo chay tukawanchik nin hermanos. Amén kachu hermanos. Orakusunchik. Tatay, gracias qoyki imaraykuchus kan sapalliya cuidakuwayku, kunankama kawsay vidata haywasawayku, agradecikuyku Señor qaña qunawaykupaq huk kallpata estudianaykupaq, Dios palabraykita qhawarikunaykupaq, astawan ñawirikunaykupaq Señor qaña chay kallpata qawayku, qaña Señor dirigikuwayku, y sapawuq wawaykita kay ñanpi pusakuwayku Señor. Nuqayku mana kay laqa mundumanta llullasta hap'inapaq, astawan chayqan palabraykiman hina purikunaykupaq, chayqan palabraykitaqa misk'ita hina nuqaykuqa hap'ikunaykupaq. Tukuy chayta mañakuyku k'ata wawayki Señor Jesucristo sutinpi. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.